mu ijoro ryo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 nibwo amakuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Alain Mukurarinda yitabye Imana. Yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Nyuma gato y'uko izi nkuru zitangiye kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga, hasohotse andi makuru yavuga ko ari muri koma kubera ikibazo cya stroke yagize. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 noneho byatangajwe ko yitabye Imana. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda rivuga ko Mukurarinda wari ufite imyaka 55 y'amavuko yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Leta y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Uyu wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku yari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda kuva mu kwa 12 mu mwaka wa 2021. Muri bimwe mu biganiro bya vuba yaherukaga kugira mu itangazamakuru harimo icyavuga ku birebana no guca umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, igihugu u Rwanda rwashinje kubogamira ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu kugira uruhare mu gutuma u Rwanda rufatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo gihe Ububiligi bwavuze ko bubabajwe n'icyo cyemezo cy'u Rwanda. Yagiranye ibiganiro na chaîne za YouTube zitandukanye ndetse na chaîne za televiziyo hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yize amashuri abanza mu Rugunga mu mujyi wa Kigali, aza no kwiga amategeko mu gihugu cy'Ububiligi. Niwe wavugiraga leta y'u Rwanda cyane cyane mu bitangazamakuru bikoresha Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa. Mbere yaho yawe muvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aba n'umushinjacyaha mu manza zirimo rwa Victoire Ingabire. Yari n'umuhanzi w'indirimbo zirimo n'iz'urukundo ndetse n'umuhanzi w'indirimbo z'ama ekipe y'umupira w'amaguru. Yamamaye cyane ni yitwa Tsinda Batsinde, ishimagiza ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Yari umufana ukomeye w'ikipe ya Kiyovu Sport. Yanaririmbiye ama ekipe y'umupira w'amaguru arimo APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport na Mukura. Yazamuye abahanzi batandukanye abafasha kumenyekana ku rwego rw'igihugu. Uyu mugabo niwe wamenyekanishije umuhanzi w'indirimbo wamenyekanye nka Gisupusupu. Bivugwa ko yamuhaye byose akamugira icyamamare mu Rwanda. Mukurarinda Alain yavukiye mu mujyi wa Kigali mu Rugunga. Niho yize amashuri y'ikiruramwaka ndetse n'abanza. Bwana Mukurarinda yigeze kubwira ikinyamakuru Kigali Today ko ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza habayeho guhindura uburyo bw'imyigire. Abwirwa ko aziga imyaka 8. Amaze kurangiza amashuri abanza yakomereje mu mashuri yisumbuye, ayiga i Rwamagana mu bijyanye n'icungamutungo, arangiza mu kwezi kwa 5 mu 1990. Muri uwo mwaka Mukurarinda Alain yanarangizanyije amanota meza kubera ko yabonye bourse imwerekeza kujya kwiga mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Gusa muri uwo mwaka ntabwo byagenze neza kwajya kwiga kubera ko ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 ingabo zaho zari za RPA Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Urugamba rumaze gutangira ntabwo Mukurarinda yakomeje kwiga, ahubwo umwaka wahise uba imfabusa. Kwiga bidakunze yatangiye ibijyanye no kuririmba. Ibi abigarukaho aganira na Kigali Today yaragize ati hakibaho année blanche natangiye kwiga gitari. Mu kwezi kwa 3 ushyira ukwa 4 twashinze bande y'umuziki yitwaga Galaxy Band. Ati icyo gihe byari bigeze mu mwaka wa 1991. Mu kwezi kwa 9 k'uwo mwaka wa 1991 kandi nibwo Alain Mukurarinda yagiye kwiga mu gihugu cy'Ububiligi kubera ko mu Rwanda byagaragaraga ko kwiga bizagorana mu gihe hari intambara. Avuga ko yagiye kwiga mu Bubiligi mu birebana na science politique et sociale, ariko mu ishuri rye baza kuvangamo abandi bigaga science économique, biza gutuma asaba guhindurirwa ibyo yari yahisemo kwiga kubera ko bigaga imibare kandi wayanga kubi. Ati nangaga imibare cyane ku buryo no kuyitsinda byari bigoye. Ati dutangiye kwiga rero abandi basubiyemo amasomo ajyanye n'imibare mu minsi 20 baba barayirangije, mbona ndasigaye mpitamo kujya guhinduza. Ati nahise nsaba guhindurirwa kubera ko iyo mwamaraga iminsi 30 kaminuza igitangira udahinduye ubwo hahitaga ubyiga burundu. Ati narabajije bansaba kujya mu mategeko. Ati narayize, nyuma nza kwimenyereza ibyo nize by'amategeko i Buruseli nk'uwunganira abaregwa avoka.
Alain Mukurarinda kenshi uko yabigarutseho, we kuba mu Rwanda ngo byari inzozi ze. Niyo mpamvu nubwo yize hanze, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yafashe icyemezo cyo gutaha mu Rwanda. Yagarutse mu Rwanda mu 2002. Ageze mu Rwanda yashatse akazi, atangira ari umushinjacyaha mu rukiko rw'ubujurire. Mu mavugurura yo mu 2004 mu nzego z'ubutabera, Mukurarinda Alain yabaye umushinjacyaha ku rwego rwisumbuye ndetse akora ikizamini atsindira kuba umuyobozi w'ubushinjacyaha bwisumbuye bwa Gasabo. Yakoze nk'umushinjacyaha wisumbuye mu karere ka Gasabo kugera ubwo mu 2008 yakoraga ibizamini byamuhesheje noneho kuba umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Nyuma y'umwaka umwe nk'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, yahawe inshingano zo kuba umuvugizi w'urwo rwego rw'ubushinjacyaha bukuru. Ni inshingano yamazeho imyaka 5 kugera mu 2013 yumvikana mu itangazamakuru nk'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Mu 2014 Mukurarinda Alain yasezeye ku nshingano ze z'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ndetse n'izo kuba umuvugizi w'urwo rwego mu gihe kitazwi. Ibi byatewe n'uko umugore we yari abonye akazi hanze y'igihugu kandi yagombaga kwimukana n'umuryango we. Yari agiye mu Buholande gukorera ku ruganda rwa Heineken. Yahamaze imyaka 4 nyuma ajya gukorera muri Côte d'Ivoire, aza kugaruka mu Rwanda gukorera muri Bralirwa. Ibi nibyo byatumye Mukurarinda agaruka mu Rwanda n'undi ari kumwe n'umuryango we. Mukurarinda Alain yabaye hanze y'igihugu imyaka 7 kugera ubwo mu kwezi kwa 12 mu 2021 Perezida wa Repubulika yamuhaga inshingano zo kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Alain Mukurarinda yitabye Imana yari afite imyaka 55 y'amavuko. Gusa ni umwe mu basize byinshi bitazibagirana mu byo yakoze. Nk'umushinjacyaha, Alain Mukurarinda azibukirwa ku manza nk'urwa Ingabire Victoire yarubayemo nk'umushinjacyaha. Nk'umushinjacyaha kandi yamenyekanye mu rubanza rwa Leon Mugesera, urubanza rwa Ntaganda n'izindi manza nk'urwa BCDI. Izi nawe ubwo yazigarutseho mu kiganiro yagiranye na Kigali Today. Nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Mukurarinda Alain yamenyekanye cyane mu mvugo zivugira u Rwanda mu bibazo bimwe na bimwe. Yavugiye u Rwanda mu bibazo birebana n'umutekano muke n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alain Mukurarinda yumvikanye kenshi kugeza ku kiganiro cye cya nyuma atanga amakuru asobanura ibyo ari byo byose byibazwaga ku Rwanda, haba mu binyamakuru mpuzamahanga ndetse n'iby'imbere mu gihugu. Nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yakoze akazi katumye yamamara. Nk'umuhanzi ndetse n'ufasha abahanzi, Mukurarinda azakomeza kwibukirwa ku ndirimbo zamenyekanye nk'iyitwa Murekatete, Birakomeye, Museke Weya, Gloria n'indirimbo z'amakipe atandukanye y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mukurarinda kandi yashinze inzu ifasha abahanzi yise The Boss Papa ndetse anatangiza gahunda yise Hanga Higa. Ni gahunda yari igamije guteza imbere abana bafite impano mu muziki. Usibye ibyo kandi yanashinze akademi yigisha umupira w'amaguru ayita Tsinda Batsinde. Yaragamije kuzamura abafite impano zo gukina umupira w'amaguru. Iri shuri yarishinze mu karere ka Rulindo kandi rimaze kugera ku rwego rwiza. Yitabye Imana azize guhagarara k'umutima, aho byavuzwe ko yafashwe n'indwara ya stroke kuwa 3 ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4. Iyi ni indwara ifata ubwonko, udutsi tumwe two mu bwonko tugaturika. Kuri uyu wa 4 mu ijoro nibwo byavuzwe ko yitabye Imana, ariko nyuma bivugwa ko akirembye, ko ahubwo yari akitabwaho n'abaganga. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 nibwo byemejwe bidasubirwaho ko yitabye Imana. Mwihamashi muri beza we. Banditse bike nabaye nitwa Mukurarinda nkuko babyanditse. Nize amategeko mu Bubiligi, ndarangiza ntangira kubavoka, maze nk'amezi 9 mpora n'umugabo witwa Gisire. Sinzi niba ari hano, ati dutahe nitugende gutyo gusa. Gisire nta muntu utamuzi, niba batari hano nta muntu utamuzi. Ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali mbaye umushinjacyaha Peti. Hashize iminsi batarabishoboye nyobora urwego rwa Gasabo. Ntabwo namaze iminsi umugabo witwa ngo garanga ati ngwe umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Mbaye procureur national. Abantu bajya bayitiranya ngo ni procureur general. Oya, procureur general ni umwe, twekaba procureur national nk'8 cyangwa 9. Ubwo nakuze akazi kanjye ndazishinjaye, ntago wancikaga. Napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe
nkaba mfite ibimenyetso, nkaba mfite itegeko niyo wazurinde. Naragakoze maramo imyaka 13, muri 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha, benshi barahanze, narabivuze cyane, abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza. Hanyuma ikindi nakoze ni iki, nagiye muri département international. Muri département international muri parquet mpuriramo n'imanza z'ibigugu, ariko abantu nimwe muzita ibigugu. Burya twebwe turi mu ntago tubona twari ibigugu. Bya bibigugu batubwiye ngo dukore bya bindi mujya muvuga ngo turakora, batubwiye ngo dutekinike. Aho ngaho ndibwo byatugora. Muzi ko baravuga ngo turatekinika ngo turahimba, hari abantu tugendana bakavuga ati kubona umushinjacyaha gushinja nta hantu mwahuriye. N'umusaro bimbwiye namwe, ariko ngiye mpurana dossier ntabwo mba nkeneye guhura nawe. Dossier iyo nta kintu kirimo ntabwo ugera iwanjye. Niyo bahakugejeje nta kintu kirimo ndakurekura ugataha. Ariko niba kirimo nuko mukanya nabivugaga ntabwo wancika. Ubwo rero ibyo ngibyo birangiye imyaka 13 ishize, hari akantu nababwiye ndi mariye. Hari umugore uncumbikiye tujya ku ntaha muri 2002, naramuhamagaye ndamubwira nti dero ma chef Martin mona muri municipal makakati papaye ni urakora muri Bank of New York i Buruseli, ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali. Nutazi Kigali tayari. Arataha turi Maria, Imana ishimwe dufite abana babiri. Ejo bundi rero mu kwezi hashize imyaka 4 cyangwa 5 ava ku kazi, ntabwo arereye Karungu bya bindi bya yaje aseka ati turi yawe irageze ntibite, yakoraga muri Bralirwa, ati banyereje mu Buholandi, ati tugende. Aturibuka umpamagara ngo urataye ngo dutaye kwavana muri Bank of New York. Ndavuga ndetse ko president wacu yabaye agaciro nyine tugende. Bati ntabwo bazakoreka, uza amabanga menshi, uze bikini biki. Nandika ibaruwa, procureur general asinya, ministre Busingye asinya, mu gitondo ndigendera. Ubwo tuba tugiye kuba mu Buholandi, nsubiye muri diaspora. Ngezeyo rero ikintu cyambere nakoze niki, nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuri rya jambo nababwiye bita gutekinika. Barananyandika kenshi cyane, baranankanga kenshi cyane ngo bazaza kwigaragambya imbere y'umuryango, bazabuza abana kujya ku ishuri. Ndavuga nti ibi bintu ngiye nuvuga ntacyo bintwaye kuko nari nzi ibyo nakoze bifite icyo bishingiyeho. Ndavuga ntako abana banjye bazagira ikibazo. Ubwo se rero mu shinjacyaha na munyamategeko ndicara nandika igitabo mbaye umwanditsi. Ndacyandika mbaza kucyandika mu Kinyarwanda, ndangije ngishyira mu Rufaransa, cyitwa Qui manipule qui. Ibirimo muzajye kubisoma. Ubwo ibyo ngibyo birangiye, ndavuga nti rero ni iyihe experience, ni iyihe innovation nakura muri ibi bintu byose nanyuzemo. Nk'umuntu wabaye mu Rwanda, njya kwiga mu Bubiligi, ngaruka mu Rwanda mu myaka 13, madame ansubije mu Buholandi, ubu yavuze turagenda utugeza muri Côte d'Ivoire. Ubu niho tugeze. Naramenyere nta kibazo. Ndavuga nti muri iyo muvuma tubamo dora tugenda nakora iki. Nashyizeho cabinet ikora ibintu igira inama noneho iba mu mategeko no mu butabera, ariko cyane cyane mwebwe ba diaspora mugira ibibazo bibiri. Muza mu Rwanda sot ni mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ukwezi kumwe, nta kintu mwatubeshye, cyangwa ni mu kwa 12 kuri Noheli ibyumweru bibiri, nta bindi. Ndabyumva kandi nanjye narahabaye. Muza mufite ibibazo, inkiko, abavoka, land center mu butaka, mukabitangira abantu babafasha hariya kubera ko mwazanye amayero muri uko kwezi très gentil, bakaba bana beza, bakaguhamagara ukababona mu gitondo avoka byose ukabibona. Kurenga kuri aeroport hamagara telefone yavuye umukenda gusara kubera iki, kora kuzagaruka umwaka utaha, ibintu bigakendera. Nguko twashyizeho rero uburyo, kuko na diaspora yewemo ibibazo mbizi ushobora kugufasha utiriwe uza. Imana imuhiruko ridashira.